nongere ngushimire mu by'ukuri kubera ko wabanye natwe mu bihe byose byatambutse kandi uyu munsi twakongeye kuba dukomeza kubana kabisa. Niba ari ubwa mbere ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye twibanira muri ibi bihe byacu byiza. Mashimisha cyane kuri twebwe kabisa ku munsi w'ejo ibintu byabashe kuba bigenda neza cyane. Champions League n'ubundi abari Champions League besa abantu babashe kuba bakorera amafaranga kabisa kuri analysis twabahaye. Uwakoze Champions League kabisa akavuga ati ngenda yikoze neza cyane kabisa nkuko umusaza yabitubwiye. Mwabibonye yuko ibintu byabashe kuba bigenda neza cyane. Twabonye surprise imwe mu ijoro ryakeye ni equipe ya Liverpool yasezerewe mu by'ukuri ku kibuga cyayo Anfield. Isezererwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain ntagari ibintu abantu benshi bari biteze mu by'ukuri. Twumvaga ko Paris Saint-Germain yatsindiwe mu gihugu cy'Ubufaransa. Paris Saint-Germain mu by'ukuri yatakaje Parc des Princes kuza gukora amateka mu by'ukuri yo kuza gutsinda Liverpool igitego kimwe ku busa bakakidefanda paka bageze muri penalty ikabatsinda ku penalty enye kuri ebyiri kabisa. Twumvaga ari igitangaza ariko equipe ya Paris kabisa yatwemeje yabimeritaga mu by'ukuri. Nge nahise postinga kuri stati zanjye ntabwo naherukaga kubona umupira uryoshye gutya. Umupira urimo combativité, umupira urimo competition, ukabona ko amakipe ari gukina nyine ahanganye kandi ari cyahanganiye. So equipe ya Paris Saint-Germain iba nziza ndetse igirwa nziza cyane ndetse igumishwa mu mukino inshuro zirenze imwe ebyiri eshatu n'umuzamu wabo Gigi Donnarumma umutaliyani. Maze kabisa equipe ya Paris Saint-Germain irindi igera ku ndunduro kabisa yisubirira wabo mu Faransa ipari itegereje equipe ya Aston Villa kwistezera Club Brugge maze ubundi bakazabacakirana muri kimwe cya kane. La amashimye cyane kuri do Parisien. Hanyuma rero tuvuye aho ngaho tuzamuka n'ubundi muribuka ko equipe ya FC Barcelona yo bashije kubona yo ibikora neza cyane. Ikipe yindi yabashe kuba ibikora neza cyane nkuko twari twabashe kuba tubabwira ni equipe ya FC Barcelona yabashije kuba itandika n'ubundi equipe ya Benfica ibitego 3 kuri kimwe. Nakubye kuri izo kipe zo twe twamaze kubabwira ko izo kipe n'ubundi ziri buze kwikarifia. Surprise twabonye nimwe yonyine ya Liverpool kabisa. Icyo wamenya nuko kujoininga group yacu ya VIP dutangira amashoti zibazize buri munsi no kutwandikira kuri iyo nimero uri kubona aho ngaho kabisa. Twandikira kuri WhatsApp number y'iyo nimero ubona kuri screen yawe iyi ngiyi aba ariyo ufata mu by'ukuri utwandikire utubwire tese bisaba iki, bisaba amafaranga ariko numvishe ngo bisaba amafaranga kugira ngo mbe na joininga group yanyu ya VIP mon ami. Reka tuzamuke cyane rero nishimiye kongera gukora bya bintu nkunda cyane byo kubita icyo bita predictions zo ku rwego hejuru zibanjirijwe ariko n'ubusesenguzi hatari kabisa. Ubusesenguzi karundura kabisa. Uyu munsi ngiye kongera ngo kubite ubusesenguzi ndaca muri Champions League, ndaca mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza, ndaca mu gihugu cya Egypt Premier League kabisa. Habayemo n'agashya ikipe ya Al Ahly ikanga kuza gukina mu by'ukuri kubera ngo ikibazo cy'umusifuzi gasaba ko umusifuzi ngo bya bindi nyine bantu bahora karamanga basifuzi babishyiramo nibasifuriye equipe neza n'iki. So equipe ya Al Ahly rero nayo yabyitwaje isaba ko match yasubikwa ariko ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Misiri bavuga ati muvuye aho ngaho bari gukina match y'amateka rero hariya muri Egypt, match capitale kabisa classico yabo birangira batewe mpaga y'ibitego 3 kosa. Mu gihugu cya Tanzania naho turubuze kuba tubanyura kabisa maze ubundi tujye kwiba twisoreza amahoro. Aston Villa iraza kuba yakiriye equipe ya Club Brugge. Aston Villa inshuro ya nyuma iheruka kwakira equipe mu Bubiligi mu marushanwa ya Kobogana Burayi ni mu kwezi kwa kane ku mwaka w'1984 kabisa mu cyo bitaga European Cup kabisa muri kimwe cya kabiri. Abana bari kwakira equipe ya Anderlecht maze ubundi batsinda igitego kimwe ku busa cyo watsinzwe n'umusore witwaga Tony Muri on the way the winning the trophy. Ari nabwo baheruka igikombe kabisa. Icyo gihe barangiye batwaye icyo gikombe cya European Cup. Club Brugge have never won away in England
ariko kano kantu ngasome neza. Club Brugge have never won away in England in major European competition in 14 matches. Barakubwira yuko ekipe ya Club Brugge itaratsindira ku butaka bw'Ubwongereza mu marushanwa yari yose yo ku mugabane w'Uburayi mu mikino 14 bakinnye n'amakipe mu Bwongereza bagakinira mu Bwongereza, batsinzwe 12 babasha kuba banganye 2. Urumva ko amakipe mu Bwongereza arababasha cyane kabisa. Noneho igitangaje nuko match 5 ziruka zose babashe kuba bazitakaza mu by'ukuri bakinira mu gihugu cy'Ubwongereza zose barazitsinzwe. Ekipe ya Anderlecht n'ikipe ya Dynamo Kiev, Anderlecht yamaze imikino 18, Dynamo Kiev imara imikino 15. Nizo kipe zamaze match nyinshi zidatsindira ku butaka bw'Ubwongereza. Ese uyu munsi Club Brugge irakura ayo mateka cyangwa se n'ubundi araza kuba ayibyiga? Nakubwiye ngo ngiye gukora bya bintu byanjye nkunda kubi. Hanyuma ekipe ya Aston Villa could become net. Ekipe ya Aston Villa igiye kwandika amateka muri nojo niba ikomeje muri kimwe cya kane ko iraba ari ikipe ya 9 mu mateka ya Premier League kabisa yikarifiye muri UEFA Champions League quarter finals muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League kabisa. Ikipe ya 9 mu by'ukuri ikaba ariyo ligue ya mbere irabigize ama ekipe menshi atandukanye yakandagiye muri kimwe cya kane, kuko kugeza kuri no munota baranganya n'ikipe ya n'igihugu cya Espagne kabisa, amakipe n'8-8. Nuvuga ngo nka gutya Liverpool nka gutya urugero Real Madrid muri kimwe cya kane kabiriyo, Barcelona ikaba yaragezeyo, Sevilla ikaba yaragezeyo, Atletico Bilbao ikaba yaragezeyo, gutyo mpaka yuzuye 8 atandukanye. So ekipe ya Aston Villa iramuka ibikoze muri no joro kuba byahinduka Champions League, iraba ibaye ekipe ya 9 ibikoze mu gihugu cy'Ubwongereza. Bivuze ko biyigira ligue yonyine ifite ayo ma ekipe angana gutyo. Aston Villa have progressed from 12 of their previous 14 major European. Ni ukuvuga ngo mu mikino mu nshuro 14 mu nshuro 12 mu nshuro 14 mu nshuro 14 mu nshuro 14 kabisa. 12 muri zo ekipe ya Aston Villa yabashije kuba ikomeza mu gihe yabaga yatsinze umukino ubanza kabisa. Inshuro 2 zonyine yabashije kuba itakaza kabisa hari muri European Cup kabisa. Ewana yari yatsinze ibitego 2 ku busa muri 90 muri yose zo muri European Cup. Bakinaga n'ikipe ya Inter de Milan kabisa, bayitsinda ibitego 2 ku busa mu mukino ubanza, akamukino wo kwishyira batsinda ibitego 3 ku busa muri 98 yose zo muri Uefa Cup. Kandi ikipe ya Celta Vigo bayitsinze igitego kimwe muri first leg, hanyuma mu mukino wo kwishyira batsinda ibitego 3-1. Ariko izindi nshuro zose 12 babashaga kuba batsinze first leg cyangwa se nyine umukino ubanza, byarangiraga bakomeje mu cyiciro gikurikiyeho. Club Brugge have lost the first leg at home in 6 previous major European leagues and have been eliminated in each ayema. Inshuro 6 zose ziheruka ekipe ya Club Brugge yatsinzwe umukino ubanza ikawutsindirwa mu rugo zose yabashije kuba isezererwa mu by'ukuri kabisa. Moname prediction yacu kuri uno mukino no kuza kugura Aston Villa cyangwa se home team cyangwa se nyine Aston Villa to win. Ni ukuvuga ngo ni Aston Villa kuza kuba itsinda umukino, maze ubundi gasanga Paris Saint-Germain bakazaba bagundagurana kabisa muri kimwe cya kane. Turagutara mu gihugu cy'Ubwongereza i Londres kabisa, mu majyaruguru ya Londres. Ekipe ya Arsenal iraza ko yakiriye ekipe ya PSV Eindhoven, no mukino wo kwishyura kabisa. Umukino ubanza waba ibitego 7 ku gitego kimwe. Monamiya baba madri mia. Arsenal has been in fine form this season, securing 25 wins out of 43 matches and maintain a flawless record of 100% home wins in the Champions League. Ekipe ya Arsenal imaze iminsi yitwara neza cyane kabisa, kuko mu mikino 43 bamaze gukina muri no season batsinze match 25 mu by'ukuri, ariko banashyiraho record iremereye cyane byo bayise ngo ni farwest kabisa, record of 100% y'imikino 100% bakiniye mu rugo muri Champions League muri uno mwaka. Muri no season yose babashije kuba bayitsinda mu by'ukuri ya
Ekipe ya PSV Eindhoven yahuye na challenge ihambaye cyane kabisa kuko mu mikino 6 ya Champions League iheruka batsinzwe 3 byukuri mono bafite nanone izindi ntsinzwe 3 mu mikino 5 baheruka gukinira hanze y'ikibuga cyabo muri Champions League. None bagiye gukina n'ikipe itarahatsindirwa yatsinze match zose mu rugo ya Betupata. Muri head to head ekipe ya Arsenal yatsinze 50% z'imikino bakinye kabisa, banganye 33 kuko banganyije imikino 2 mu mikino 6 mu byukuri banganyije imikino 2. Arsenal itsinda imikino 3, PSV Eindhoven itsinda umukino umwe. Arsenal ukuza gutsinda umukino icyo bita handicap kabisa ekipe ya PSV Eindhoven ukayitiza igitego ariko bikarangira Arsenal yiteye kabisa. Niyo prediction yacu twahisemo kuri uyu mukino. Twagiye kuri match karundura cyane kabisa, match iremereye cyane, ni match iribuze kuba ihuza ekipe ya Atletico Madrid iraza kuba yakira ekipe ya Real Madrid. Atletico Madrid have lost the first leg in 6 previous and come to progress. Mu mikino 6 cyangwa se mu ncuro 6 Atletico Madrid yatakajemo umukino ubanza kabisa 3 muri zo yagendaga ikora comeback kabisa ikabasha kuba ikomeza kabisa mu cyiciro gikurikiyeho. Aka karo gateye ubwo mu ncuro 6 yagiye ikina ikabangiza yatsinzwe umukino ubanza ariko bikaba ngombwa ko itsinda umukino wo kwishyura igarakomeza. Byaba inshuro 3 basezeye Bayern Leverkusen muri season ya 2014-2015, baseza Barcelona 2015-2016, barongera basezeye TDM 2023-2024. Madrid Real Madrid have progressed Real Madrid have progressed from 21 of their last 22 UEFA Champions League ties when they have won the first leg, with the exception against Ajax in the last 16 muri mwaka 2018-2019 under Kura Ancelotti they have progressed 9 out of 9. Statistiki irambwira ngo ekipe ya Real Madrid yo mu ncuro 22 yarangizaga umukino ubanza yatsinze mu byikuri incuro 21 muri zo yabashije kuba ikomeza kabisa. Gutungurana kwabayeho n'igihe yari yatsinze ekipe ya Ajax muri season ya 2018-2019 mu byikuri itsinda umukino ubanza, ariko kwishyura ekipe ya Ajax razira batsinda kabisa. Munabyibuka ko ni match abiri ya Santiago Bernabeu, munabyibuka cyo gihe abitwaga Ewana Ati Delight kabisa bari bameze neza cyane ba Donny van de Beek ekipe babashe kuba bayisezera kabisa. So niyo surprise yabayeho, ariko kubwa Kura Ancelotti bwo inshuro 9 batsinze umukino ubanza byarangiye n'ubundi umukino wo kwishyura bakomeje kabisa. Murumva ko Real Madrid imeze neza cyane. Atletico Madrid have only lost one of their last 7 home games against Real Madrid in our competition. Ngo ekipe ya Atletico Madrid yatakaje umukino umwe mu mikino 7 baheruka gukina ku kibuga cyabo bakina n'ikipe ya Real Madrid, batsindamo imikino 3 banganyamo imikino 3 kabisa. Ya labi ya baya. So numva ko rero ntago uyu munsi biruze kuba byoroshye niba Real Madrid yaratsinze rimwe kubyonyine mu mikino 7. Ndagira ngo ujye mwumva zino statistic muzishingireho namwe mwikorera analysis zanyu kabisa. Si ngombwa ngo utondeke ibintu byose nkuko mba nabiguhaye 100 cyangwa se 100% munami. Atletico Madrid haven't lost the UEFA Champions League knockout match at one of their home stadiums kabisa, Vicente Calderón de Metropolitano Stadium since 2000 defeat Ajax in March 1997 and are unbeaten in 18 since batsinda amacumi n'umwe kabisa banganyamo imikino 7. Atletico Madrid ntiratsindwa umukino wa knockout stage, uku gukuranwamo kimwe cy'umunani, kimwe cya 15, kimwe cya 4, kimwe cya 2 finale ku kibuga cyayo. Ntibazi gutsindwa mu mikino mu byukuri muri knockout stages kabisa ngo batsindirwe ku kibuga cyabo cyitwa Vicente Calderón de Metropolitano Stadium kabisa, kuko
kuva batsindwa n'ikipe ya Ajax mu gihe bikino gana 97 ibitego 3-2 nyuma yaho bajyana beaten kabisa mu mikino 18 batsinze 11 banganyamo imikino 7 baderimiya statistics zirabwira pad. Hanyuma rero prediction yanjye kuri no mukino ntabwo bamfite kuza kukubwira kuza kwigura Real Madrid to qualify, so gutsinda so kugira gute ni to qualify ya Real Madrid gukomeza kufa kupona akaguru nigashake gacike ariko ikipe ya Real Madrid ikomeze. BVB Lille cyangwa se Lille na Borussia Dortmund ni match nayo ikomeye cyane. Muri ntabwo kwitwa neza cyane muri no minsi by'umwihariko ntabwo yigeze ikina match shamaje Isigno Iduna Park ikina n'ikipe ya Lille. Mu byukuri ibyo bintu biruza ko bikoraho imbere y'ikipe ya Lille yagiye yitwara neza ku kibuga cyaho ikatsindira ama ekipa akomeye cyane harimo na Real Madrid ndetse na ikipe za Juventus nizigeze zakura intsinzi, so ntabwo biruze kuba byoroshye. Gusa ndaza kuza kugusaba kuza kugura ama ekipe yombi kuza kuba abona gorazo kabisa moname kabisa. Twazamutse cyane rero reka tuve muri Champions League tuzamuke muri twaduguturira ngiye kubwira mu gihugu cy'Ubwongereza Championship champion y'igiciro cya kabiri ekipe ya Leeds United iraza kuba yakiriye ekipe ya Millwall kabisa. Ni match iri buze kuba itoroshye habe na gato kabisa. Millwall Leeds United ni match tubonera mu mboni yuko ekipe ya Leeds United imeze nk'intare yakomeretse nyuma yuko yari maze iminsi mu by'ukuri muri weekend yaratakaje ariko yagize amahirwe nijoro ekipe azikurikiye nka Burnley ntiyabasha gutsinda wenda ngo nayo ihite yicaho, ariko umwanya wa ya mbere we yamaze kuwutakaza kuko Sheffield United yamaze kubicaraho na 77. Nyamara Leeds United yarabonye amahirwe yo gusiga no ma equipe. Mu by'ukuri ibintu bigiye kuyibaho bimeze nk'ibyabaye la season yakinnye neza ariko bigeze ku mwisho n'ubundi yirangaraho, so ntago mbona no munsi birangaraho. Rero baraza kwakira ikipe ya Millwall ku mwanya wa 13. nta kindi tubona muri no match kitari result za Leeds kuza kuba itsinda umukino. Hanyuma Hull City iraza kuba yakiriye Oxford na makipe yose tubona mu mboni mu by'ukuri y'amakipe adakaze cyane kabisa ewana, ariko ndaza kuza kugusaba ekipe ya Hull City kuza gutsinda umukino cyangwa ze kuba iwunganya. Yanga Africans mu gihugu cya Tanzania iraza kuba yakiriye ekipe ya Coastal Union ni muri FA Cup ya Tanzania. Ndaza kugusaba Young Africans to win. Mu gihugu cya Egypt Premier League ekipe ya Pyramid iraza kuba yakiriye Al Masry. Bazomoniza kuza kugusaba ekipe ya Pyramid kuza kuba itsinda umukino. Munaminda gukunda cyane koko nawe wahisemo kudukunda mu by'ukuri uri inshuti yakadasoka, kandi subscribe komeza usharing zino video zacu mu by'ukuri komeza udutera inkunga kandi like dushyigikire mu by'ukuri mu buryo bwose ushoboye usharinga iyi video yacu kabisa. Joining group ya VIP tutangira amaswadiru ziba zihambaye cyane kabisa, winjira mu banyamahirwe nawe babona ipari ngizi kabisa. Navuze ko ipari y'umuntu nzayamamaza ukwezi kose kabisa kuko ndumva ariwe mu VIP duherukana kabisa muri iyi minsi. So ngwino rero utwandike kuri iyo nimero uze utubaza ati nitwa runaka ndashaka kujya muri group ya VIP service abiki. Nawe niba waratwandikiye mu by'ukuri ukaba uri gukererwa ndikwinginze gira vuba dufatane no Champions League dufatane no Europa League iri buze ku munsi w'ejo, maze ubundi twinjiye muri weekend kabisa mbere yuko twinjira mu ma international break kabisa. Imana barinde ndabakunda cyane ko nawe mwahisemo kudukunda. Ciao reka tuze gusubira mu kanya muri Europa League kabisa mon ami.